Abanyagana baraye bataramye mu murwa mukuru Accra bishimira ko Perezida Nana Akufo-Addo yongeye gutorwa. Yabonye 51% by'amajwi akenewe atsinze John Mahama wari perezida bari bahanganye. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed ejo yatangiye uruzinduko rw'iminsi 2 mu gihugu baturanye cya Kenya. Ni urwa mbere akoze kuva ibikorwa bya gisirikare bitangiye mu ntara ya Tigray mu kwezi gushize. Itsinda ry'impirimbanyi muri Nigeria hamwe n'ibyamamare basinye ibaruwa ifunguye yoherejwe perezida wa Nigeria isaba gukurikirana abashinzwe umutekano barashe mu myigaragambyo irwanya urugomo rwa polisi. Abakozi bo mu buvuzi muri Kenya ejo bigaragambije i Nairobi bamagana uburyo bakoramo muri ibi bihe by'icyorezo bavuga ko byatumye bagenzi babo bahatakariza ubuzima. Naho umunyamisiri Ibrahim Bilal w'imyaka 28 yifashishije mikroscope n'akuma gato gakoreshwa mu kubaza arakora amashusho aranga amateka ya Misiri ku buryo bw'ikaramu.